leli bandla leMthithini Council belikade livakashele lona-ke likhaya kaMaziya noma lona-ke likhaya kaMasilela kuye kuthola-ke emaqiniso ukuthi imbambambamba kukabani kulo lela khaya, ngabe kukaMaziya noma kukaMasilela noma nje kukagogo Mlipha. Lokhu kulandzela ukuthi gogo Mlipha-ke ahambe ayawubika kulo leli bandla ukuthi yena-ke sowucoshiwe-ke ekhaya alikhondela nendvodza yakhe lokhu ngibaba Masilela. Kodwa nyalo leli khaya sokuthiwa kaMaziya lokhu indvodzana yakhe gogo layidala yaba yodwa, layidala ngephandle kwemendvo. Gogo uthi kwanela kushona-ke indvodza yakhe lokhu ngibaba Masilela, indvodzana yakhe-ke namakoti base-ke bayamcosha-ke ekhaya, bathi leli khaya-ke lakaMaziya bona-ke balikhondele. Lokuyindlu lathi gogo akusilo-ke liciniso, kungako-ke libandla selithithini belitile mathuba litawubuka mbambambamba ukuthi nguliphi-ke liciniso, kude-ke batakwati ukuthi bakhulumele-ke endveni lesi bayibonile. Mina ngingubaba eShifa Mdlaka kaGamedze longusihlalo libandla lithithini. Kuta kwethu la sitobuka kulandzela ukuthi kukhale make baphambana nendvodzana ngendzaba yekhaya. Make uthi likhaya nguye lowalikhondela, indvodzana ithi ngiyo leyakhonda ngiyo leyakhe. Ngiko lekwente ukuthi size side la kulandzela ukuthi athi make yena sowucoshiwe la ekhaya kanzi nguye lona lowakhonda. Manje-ke uma sihleli sile siyakuva manje-ke asesithi sitobona mbamba ngemehlo usivele ngikuphi lokungiko, njengoba sesibonile la ukuthi nayo-ke lapha make lapha afikela khona bekakhe indlu khona elidzaka nasi silo siyasikhanza, siyabona nangala indvodzana lapha seyakhe khona. Lesi kutholako ukuthi indvodzana yakha nje la beyisitwa nguye make. Uthi make kejayela kushilo ekucaleni nguye lakhonda akhonda naMasilela imvodza yakhe. Lo indvodzana yakhe umfana wakhe lamthola embili angakafika Masilela. Ngiko lonke sizisite la sithola la maqiniso. Noko sisitawubuyela emuva sisohlela phasi siyikhulumisa bangemabandla ongayo. Mathuna endzaweni emathuna ngikholwa ukuthi indlu nkulu yalale yatiyo ukuthi takhamiti talapha tingwatshwa kuphi. Umsebenzi wendlu nkulu yala. Uma ngabe kukhona lapha kwabhimba khona kufanele kulungiswe ngoba basho lapha indzawo beyihlelele sitaqhuba umsebenzi wengonyama awu asiwate wawunguplonjani but nje lesikuthola ngalabanye takhamiti tala. Indvodzana yakhe-ke gogo Mlipha lokunguSibusiso Maziya lengasekho-ke emhlabeni yafihlela khona-ke emabaleni, labanye-ke bathi akuhambanga kahle-ke lapho. Gogo Mlipha uthi akakhonanga kakude akutayifihla-ke indvodzana yakhe ngekuthi-ke makoti nalabanye bamvalela. Sesitama-ke kukhulumisela naye-ke makoti uthi kude-ke la ngasiphendula ngako. Etindzabeni-ke temsakato yeMaswati Channel, ngiGary Carlos ngiseboyane.